Amakuru yo mu karere kanyahera hano mu Rwanda. U Rwanda rwagaragaje ko rudashobora kwirengagiza umugambi wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wo gukuraho ubutegetsi bwabo. Ni ingingo yagarutsweho na Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi. Mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu, Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko kuva mu mpera za 2021 u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo ziterwa hanini n'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Ati giteye impungenge by'umwihariko n'ubufatanye bwongerewe imbaraga hagati y'ingabo za Kongo na FDLR ishyigikiwe na Kinshasa, umutwe wafatiwe ibihano na Loni ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kandi ukaba ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Yakomeje agaragaza ko ibindi biteye inkeke ari imitwe yitwaje intwari irenga 200 ibarizwa mu burasirazuba bwa RDC gushotoranya iki gihugu cyagiye gikorera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ati ikindi nanone giteye inkeke n'ibitero byinshi byagiye bigabwa na RDC ku Rwanda birimo kurasa ku butaka bwarwo, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege za gisirikare za Kongo, gushimuta abanyarwanda baba muri RDC n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe bw'imvugo zibiba urwango ku banyekongo bavuga ikinyarwanda. Indi ngingo Ambasaderi Bakuramutse yagarutseho n'imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda mu kuboza mu 2022. Ariko Tshisekedi yumvikanye abwira urubyiruko rw'Kinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise kubohora abanyarwanda. Ni imvugo yaje kongera gushimangirwa na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi muri Mutarama mu 2024, aho yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora agakuraho ubuyobozi buriho. Muri iyi nteko rusange Ambasaderi Bakuramutse yagaragaje ko aya magambo ateye impungenge kandi ko atigeze arenzwe ngo menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. Ubaye ubukombe mu myidagaduro nawe kora subna like menya amakuru yawe isigize turi kumwe na NIP Empire. Menya amakuru agezweho kandi yizewe. Muraho yumva neza witonze, umva ushikamye utitse imitima, yewe utiruka n'ubwenge bwawe butari ahandi, biraza kuguhesha amahirwe yo kwita no gutora ibisa n'ibyatakaye ariko bitegereje uwo byagenewe. Aha ndabizi nagusobanukiwe, ariko nukora ibyo nakubwiye uraza kunshimira nyuma. Nibyo koko, ese waba uri mu bantu bahangayikishwa n'ukuntu ibirori byawe bizagenda? Nyumva neza nanone nkivuga ku birori ndashaka wumva iki kintu kimwe cy'ingenzi. Ibirori ni ibikorwa byo kwishimira ibintu byiza byabaye cyangwa kwizihiza umunsi udasanzwe mu buzima. Bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroshye bitewe n'impamvu n'abantu babiteguye. Urugero rw'ibirori: hari ubukwe, isabukuru y'amavuko, ubukwe bw'imyaka ari byo kwizihiza imyaka runaka abantu babaye, kwizihiza intsinzi nko gutsinda ibizamini, kurangiza ishuri, kubona akazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ntago nakwibagirwa iki: kwita izina umwana, gusoza imihango yo kwita umwana izina ndetse n'ibindi bijyanye n'iyo mihango. Ndabizi ngeze aho utarumva icyo nshaka kukubwira, ariko ndashaka mu mutwe wawe hazemo izina Deco Green Company Limited. Abo nibo bahanga bafite abakozi b'inararibonye mu kwita ku munezero ndetse n'impamvu n'ibirori byawe wateguye. Nta mpamvu yo guhangayika ngo uti nabuze sare nziza nkoreramo ibirori byanjye, abazanekera se, imodoka nzakoresha, yewe n'amadizayini atandukanye ndetse n'ibindi. Aba nibo kandi bazagukorera ibirori ugahinduka igikomangoma. Ikindi bagufitiye abasore beza n'abakobwa bagufatira amashusho yewe utibagiwe n'amajwi mu birori byawe. Abayareba bakamera nk'abibereye neza kuri te. Bagukodesha amamodoka meza wakoresha ujya mu kwa buki n'uwo mwashakanye n'ibindi bisa nabyo. Sorry,
narondogoye nibagirwa kukubwira ko ibi bitareba abakoresha ibirori gusa, dutanga amahirwe ku bantu kugira ngo biteze imbere. Bazuti ngo bigenda biti, iyo natangiye kunguka nawe urunguka. Uti gute rero? Iyo tuzaniye umufatanyabikorwa cyangwa umukiriya muri rusange uhabwa 20% ya serivisi yishyuye. Abizi mu bwenge bwawe uhise uvuga uti si wumva rata, fata telefone nonaho wandika uti 0788 51 35 Sinakwibagirwa n'abantu bakoresha umuyoboro wa Airtel 0738 5 cyangwa ujye ku mbuga zacu zose ni Deco Green Company Limited. Umuntu mbaza uti bikorwa biti? Amakuru yo mu karere kanyakomereze muri Kongo. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba yeguye ku nshingano ze. Ni icyemezo Mutamba yatangaje mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Kamena 2025. Bivugwa ko ndetse iki cyemezo yamaze kukigeza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru yizewe avuga ko inama yabahuje aba bagabo bombi yamaze amasaha 2. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu aribwo Mutamba azageza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Minisitiri w'Intebe ibaruwa y'ubwegure. Mutamba yafashe iki cyemezo nyuma y'iminsi mike ubushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza rwa RDC Fermin Mavode amubujije kurenga umujyi wa Kinshasa. Mavode yafashe iki cyemezo nyuma yaho ku ya 15 Kamena 2025 inteko ishinga amategeko ya RDC imwemereye kugeza Minisitiri Mutamba mu rukiko akaburanishwa ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Tom. Mu minsi ishize uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera imvugo zibiba urwango ku Rwanda, aho yavuze ko ateganya kurutera akarwomeka kuri RDC, ndetse byageze naho avuga ko azafunga Perezida Paul Kagame n'abanyekongo abo yise abagambanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko urwango Constantin Mutamba afitiye u Rwanda rwagombaga kumugaruka. Amakuru yo mu karere munyemerere nyasoreze kuri iyi nkuru. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yashyize umukono ku itegeko ryemerera inkiko za gisirikare kuburanisha abasivile ni mu gihe ibyaha bikurikiranweho bafitanye isano n'umutekano. Aya makuru yemejwe n'inteko ishinga amategeko yari iherutse gutora iri tegeko ku ya 16 Kamena 2025. Yagize Perezida Yoweri Kaguta Museveni yemeje itegeko rivuguruye rigenga igisirikare cya Uganda ryo mu 2025. Urugendo rwo kuvugurura itegeko rigenga igisirikare kugira ngo inkiko za gisirikare zijye ziburanisha abasivile rwatangiye muri Mutarama mu 2025, nyuma yaho urukiko rw'ikirenga rwagenzuye ko umunyapolitike Dr. Kizza Besigye akwiye kuburanishwa mu nkiko za gisivile. Dr. Besigye yafatiwe muri Kenya mu Kuboza mu 2024 akurikiranweho ibyaha birimo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kugambanira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Igisirikare cya Uganda cyatangiye kumuburanishiriza mu rukiko rwa gisirikare rwa Makange yushingiye ku kuba ibyaha akekwaho birebana n'umutekano w'igihugu, ariko abanyamategeko be n'imirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakagaragaza ko ibyo bimukorerwaho, bakagaragaza ko ibyo bidakuraho ko uregwa ari umusivili. Museveni yagaragaje ko atemeranya n'urukiko rw'ikirenga, asobanura ko igihugu kitayoborwa n'abacamanza ahubwo ko kiyoborwa n'abaturage. Ubwo abadepite bari bamaze gutora iri tegeko, Colonel Chris Magezi wari umuvugizi w'igisirikare cya Uganda w'umusigire yagaragaje ko rizifashishwa mu kurwanya abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Colonel Magezi yagize ati iri tegeko rizahangana n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, rinakumira ishingwa ry'imitwe ndetse n'iya politike y'inarwongwa ishaka gukuraho inzira ya demokarasi kandi ritume umutekano w'igihugu wubakira ku musingi ukomeye. Umunyapolitike Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatangaje ko iri tegeko rigamije kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda bose. Abasivile barebwa cyane n'iri tegeko ni abazafatanwa impuzankano z'igisirikare baba bazambaye cyangwa bazigurisha, abazafatanwa intwaro, amasasu cyangwa ibikoresho byihariye by'igisirikare, cyangwa se uzakora icyaha kirebana n'ibya gisirikare.
Sinagenda n'ubundi nababwiye ko i Nairobi umuturage yishwe arashwe azira kwigaragambya. Abapolisi bo muri Kenya kuri uyu wa 17 Kamena 2025 bishe barashe umuturage wa muri mu myigaragambyo isabira ubutabera imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yitwa Albert Owanjong uherutse gupfira muri kasho ya polisi. Amashusho agaragaza ko uyu muturage wacuruzaga udupfukamunwa rwagati mu mujyi wa Nairobi afatwa n'abapolisi babiri bambaye shanke bamurasa mu cyico ahagaze yitura hasi. Nyuma yo kurasa uyu muturage bigaragaza ko yari umuzunguzayi, aba bapolisi bahise bagenda, abaturage babo bafata umurambo bawukuraho bajya kuwushyingura. Iyi myigaragambyo yaranzwe n'urugamo rwakozwe ahanini n'amatsinda bikekwa ko yahawe akazi arimo ayari yitwaje inkoni ndetse n'ayari kuri moto nyinshi. Abari bayagize bari bipfutse amaso kugira ngo batamenyekana. Icy'ingenzi abigaragambya basabaga nuko umuyobozi wungirije wa polisi Elwood Delegati yegura kandi agakurikiranwa n'ubutabera, ko ari we wari warategetse ko Owanjongo afungwa n'ubushinjacyaha guharabika urwego ndetse n'umutekano. Reka mbabwire ngo amafufu n'amafiriti ajya bafubika mu gihe cya buri munsi. Nahancumbikiye amakuru yavugwaga mu karere. DJ Musi Hasani, hasta la vista. Muraho, nyumva neza witonze, umva ushikamye, utitse imitima, yewe utiruka n'ubwenge bwawe butari ahandi, biraza kuguhesha amahirwe yo kwita no gutora ibisa n'ibyatakaye ariko bitegereje uwo byagenewe. Aha ndabizi nagusobanukiwe, ariko nukora ibyo nakubwiye uraza kunshimira nyuma. Nibyo koko, ese waba uri mu bantu bahangayikishwa n'ukuntu ibirori byawe bizagenda? Nyumva neza nanone, nkivuga ku birori ndashaka wumva iki kintu kimwe cy'ingenzi. Ibirori ni ibikorwa byo kwishimira ibintu byiza byabaye cyangwa kwizihiza umunsi udasanzwe mu buzima. Bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroshye bitewe n'impamvu n'abantu babiteguye. Urugero rw'ibirori, hari ubukwe, isabukuru y'amavuko, ubukwe bw'imyaka ari byo kwizihiza imyaka runaka abantu babaye, kwizihiza intsinzi nko gutsinda ibizamini, kurangiza ishuri, kubona akazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ntago nakwibagirwa iki, kwita izina umwana, gusoza imihango yo kwita umwana izina ndetse n'ibindi bijyanye n'iyo mihango. Ndabizi ngeze aho utarumva icyo nshaka kukubwira, ariko ndashaka mu mutwe wawe hazemo izina Deco Green Company Limited. Abo nibo bahanga bafite abakozi b'inararibonye mu kwita ku munezero ndetse n'impamvu n'ibirori byawe wateguye. Nta mpamvu yo guhangayika ngo uti nabuze sare nziza nkoreramo ibirori byanjye, abazanekera se, imodoka nzakoresha, yewe n'amadizayini atandukanye ndetse n'ibindi. Aba nibo kandi bazagukorera ibirori ugahinduka igikomangoma. Ikindi bagufitiye abasore beza n'abakobwa bagufatira amashusho yewe utibagiwe n'amajwi mu birori byawe. Abayareba bakamera nk'abibereye neza kuri te. Bagukodesha amamodoka meza wakoresha ujya mu kwa buki n'uwo mwashakanye n'ibindi bisa nabyo. Sorry, narondogoye nibagirwa kukubwira ko ibi bitareba abakoresha ibirori gusa. Dutanga amahirwe ku bantu kugira ngo biteze imbere. Bazuti ngo bigenda biti, iyo natangiye kunguka nawe urunguka. Uti gute rero? Iyo tuzaniye umufatanyabikorwa cyangwa umukiriya muri rusange uhabwa 20% ya serivisi yishyuye. Ndabizi mu bwenge bwawe uhise uvuga uti si wumva rata. Fata telefone nonaha wandika uti 0788 51 355 Sinakwibagirwa n'abantu bakoresha umuyoboro wa Airtel 0738 5 cyangwa ujye ku mbuga zacu zose ni Deco Green Company Limited. Umuntu mbaza uti bikorwa biti? Menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. Ubaye ubukombe mu myidagaduro, nawe kora sub na like. Menya amakuru yawe isigeze, turi kumwe na NIP Empire. Menya amakuru agezweho kandi yizewe.